Mondol tungtong duplicate asuhi ka kuri pentong lahai long le pota ki mimala ichawek ni trong sa ke chok che do pota lahai long le pota ka inkham vek nei tu bangela si tu demand ki la sona taxi sarkar along ne along ke to an angkan na ke bang so tu ba tharle nei la pen isi bangel ni tu da chingwai bomba la so ka chingwai Assam government kar bengo tolmos council of any to catch a song a rat hoy. How that she cried Pemelo, Nikre po ang bong pen latumapan dak pen tarle po, trading license in campo, longle pata review po, lahai hui katuk ka velam da si kasi cried tango. Sita, pinili to kasi take long banke. Kunam na technical problem la banksini ne deadline sita, pen na anno plutang te la banke Nikre po, ke chok ang ni po sita me, Pinian Nianta, Carbiano Thomas Council, Lapen Assam government atum, ili tumakhe phanake chaka tengten, ta eviction kam tumpang chengchelang, trading license inthalone container report itu phanak pipelang, longa pota review claim lone claim tela ili tuphana report na pipelang, la so posi, pinili tum puthot chisik thuni, kheya phan kachong thui, kheya phan chopai alam chak jongsi, Carbiano Thomas Council ni Assam alam pupe Assam sarkar Carbeke banjong si kachong thui pasin lam chak ki chok pulo dangte la so ke kereng je phana kache song lang usame de turtuji la bangke Carbiano Thomas Council laben Assam ka cheria sarkar ta la bangke chini dak nei atheli tum chini sige me longle ave te khe ave Assami sunda pulo ke mane mapi nai chati nai pusi bangki tu longle farman si pirte long ron ki tu Lasi, angka kelang sok tu koklo, lapen pini, laso kemang besikhe dung turlo ini tung pulo, seksitu la area longke, angtan ben ke bang so tung ke dake, beha bepar nang claim long le posi, trading license aron repe trading license kelong tung bang ing thanai poti mandari tu pulo. Lapen abang soro kasi aron repen, lake ili tumak councilor rules long masih tokda, angtan ben ke bang tung ke dake long le pota ke long Sita pini mang humeme, latum koson si pini, par angtan ben ke bang, kona mana so tum koson si long le pota shot kai lo. Mang humeme alam na bangke, la so posi tum pulo, la hai along le pota ka shot kai tum duplicate pota ma. Mate la sarkul fis long ke do SK Mondol tum tong duplicate asuhi ka kuri pentong la hai long le pota ki mimala ichawek ni. Trong sa ke chok che do pota lahai long le pota ka inkham vek nei tu bangela si tu demand ki la sona taxi sarkar along ne along ke to an angtan ben ke bang so tu ba tharle nei la pen isi bangel ni tu da chingwai bomba la so ka chingwai Assam government kar bengo tolmos council of any tu ka song a rat hoy how that she cried Pemelo Nikre po ang bong pen latumapan dak pen tharle po trading license in campo longle pata review po lahai hui katuk ka velam da si kasi koi tango sita pinili tu kasi take long bangke kunam na technical problem la bangsini ne deadline sita pe na anno plutang te la bangke Nikre po ke chok ang ni po sita me pinian nianta Carbiano Thomas Council lapen Assam government atum ili tumakhe phanake chaka tengten ta eviction kam la tumpang chengchelang trading license inthalone container report itu phana pipelang longa pota review claim lone claim tela itu phana report na pipelang la so posi pinili tum puthot chisik thuni kheya phan kachong thui kheya phan chopai alam chak jongsi Carbiano Thomas Council ni Assam alam pupe Assam sarkar Carbeke banjong si kachong thui pasin lam chak ki chok pulo dangte la so ke kereng je phana kache song lang usame de turtuji la bangke Carbiano Thomas Council laben Assam ka cheria sarkar ta la bangke chini dak nei atheli tum chini sige me longle ave te khe ave Assami sunda pulo ke mane mapi nai chati nai pusi bangki tu longle farman si pirthe long ron ki tu